Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi Mama Nazaretha. Inkonzo yesabatha lasemizwe ibhathelwa umfundisi Mlungwana wasePhumlani kwaMpukonyoni inkosi imbusisi. Ngiyayikhetha inkosi enhle yobuhle bamaNazaretha. Bangcwele uyethu umfundisi thizeni waleliswe lengapha ngenhla athi kulukhuni angasho ukuthi yini lelikhuni kodwa athi kulukhuni imise endaweni elikhuni namuhla ngingumntwana nje kuthiwa ngikhulume kubantu abadala nebandla amen bangcwele kule ndawo engimi kuyo ngake ngeswa ukukhulunywa ngenye imini inkonzo inikezwe insizwa ethile yakwakhawule yakhe ngapha eGospel yasuka yasiyokwakha kwamthetho yase inikezwe inkonzo siphakathi komuzi wasekuPhakameni yakhuluma ngobhombela yathi ngensuku zokugcina yathi kwakukhona umthombo ngozansi kwesibaya lapha eGospel uthi kodwa ubaba omkhulu ngensuku zokugcina wehla waya kulomthombo wafike wawubuka wathi namhlanje mthombo uyagcina ukungibona awusephinda sibonane nawe ithi ke lensizwa wabe suyasha lo mthombo waphela sisendaweni yenkosi uJesu ayibonko wena ongambonanga uJesu uye lo phambi kwethu uma siswa kukhulunywa kuthiwa wathi ubaba omkhulu ngihamba ngibuye kufike isikhathi ngibuye ngihambe emhlabeni ngibuye ngizozala ithi kusekuza isikhathi ezihlanu ngihamba ngibuya emhlabeni bese senkosini yakwaMdluli uma sisenkosini yakwaMdluli ithi inkosi ephambi kwethu ithi mina izisho yona ithi mina nginguJesu mina ithi nginguJesu mina nampo mjati babe khona ubunquma nomalume ithi nina ningabafundi bami uJesu yimi ayibonko kanti ngaphambilini kuleli yakwaNgwanasa ithi inkosi ephambi kwethu ithi mina yathi mina abakangazi ukuthi ngubani mina ithi mina kwakukhona indoda eyihlupha esone elithile kule nkonzo ihlupha amakholwa ithi leyo ndoda yashawa yimi ngonyazi kanti ubani lo phambi kwethu ngenye imini
Ngizoba mfishane impela nje. Ngisaba nobaba. Ngicela udlule engomeni ka2 218. Ngizocela izulwini amavesi mabili nje. Ngoba ngifuna ukusheshe ngibaleke. Yezani emazulu niyasibonile enkosi yethu.
waphawula ngensuku zokugcina kubaba omkhulu ithi sevalelisa wathi ngisahamba ngizohlola indlela phambili ngizobuya nitshene makulukhuni kuthiwa kwakukhona insizwa yakwaHadebe yayingahambi ikhubazekile ihamba ngamadolo nezandla kuthiwa ubaba omkhulu ngalelo langa esevalelisa wathi mayisehla wehla uma uyasika uma wafika eGospel wehla wathi uwele kulowa mfulana wafike wema wabuka amanzi wehla wabuka wasewela ngaphesheya nanguya ebheka impumalanga ubaba omkhulu ehamba kuthiwa wathi mayisefika sebheka ngakulowa mlungu okuthiwa umthambeka wema wabuke emva sivela waphenduka wabuya waphindela emva nangiyowela umphula ephikelele ekhaya eGospel kuthiwa wathi efika wayidabula phakathi kwezindlu kuthiwa le ndoda yayingenhla kwezindlu wadabula waphikelela kuyo wathi efika wafika wayinyathela lapha ngonyawo wabeka kuyo unyawo la wathula wathi njengoba ngibuye nje ngibuyisa le ndoda ekhubazekile ithi Shembe uyahamba ungishiye emhlabeni ngingahambi ngadalwa uwe uyangishiya nginjena na uyangishiya ngingahambi emhlabeni ungishiya nginjena na uthiwa baba babili laba omunye kwakukhona ivesi emhlupha la ukuthi indodana engahloniphi ayibulawe ithi kodwa sozenze njani lezi ngane soyibulala kanjani wena uyibulala kanjani yakho yeso yakho wayenyathela wathula wathi njengoba ngibuyiswa yilo muntu niyobona ngoba ukuthi ngiye ekhaya uma ngifika kulowa mlungu ongapheshe ngiyombona ngoba esukuma ehamba lo muntu kuthiwa wathi masebheke ngakulowa mlungu okuthiwa umthambeka wasuka uHadebe kwakuthiwa umshade ugcine esele ngakuba kamfundisi uGumede lapha kade ekhe khona ufuna mphushe umphushe uyakhola hayi kakuphumi ukuphuma nini awufuna ukukhola yasukuma yahamba lensizwa wathi ubaba omkhulu hamba ushumayele ivangeli umhlaba wonke ubheke enyakatho wathi shumayela wahamba wabheke enyakatho ngithe ngizoba mfisha ngenye imini wahamba ubaba omkhulu waze wafika kwesenkosi yakwamdluli kodwa eqale kwesenkosi uGumede wehla sihluwe wehla kusha umthungandlovu waphikelela phansi emshinini kaPineapple waze wawela awunesibhicayi wasiwela ngesansi wahamba uthe ukuhamba ibanga kuthiwa wathi uThabete safike sahlala lapho sabuthisa wathula ubaba omkhulu wabuka empumalanga nanko umusi inkanyezini wabuka impumalanga lapha wathula wathi ngesikhathi wabuza wathi kanti uphi ngihamba lapha nje ngifuna wena mawufunda lapha esibhalweni kuthiwa kwakukhona indoda uJohane eyayithunyiwe eyayibikezela inkosi uJesu ukuthi uzofika emhlabeni kwaba khona indoda eyayibikezela ubaba omkhulu ukuthi ukhona umuntu ozofika emhlabeni wayihamba efuna lo muntu ukuphi ngifuna wena kuthiwa
siqhamuka isishingishane siqhamuke empumalanga kwanyakato sesa intuli sesa ziphikelele ngasesitolo kwaSikepe zayise zabheka iningizimu intuli zesa kuthiwa wayehleli ubaba omkhulu kade sekuphuza iphalishe lapho zesa kuthiwa zathi mayifika sebuqamamana njengepulpit lenkosi zajika zaphindela emuva wathi lo muntu engifuna ungaphi wathi la sekusuka wathi la kohamba kube khona ithempelo la igama lalo kuthiwa iButha ngoba sisuke sabuthisa khona wathi loba yisango lokungena kwesenkosi yekwamdlulu kuqala kwesenkosi uGumede wena ungena emsini womuntu ungakhuleki ukuthi inqo hayi kuthiwa sikhulekile sikhulekile ka konke inqo ho baba wethu osezulwini sibuthene ubana omdala imino emithathu mthathi mina wayethi uThabede sahlala ekuphakameni wathi ubaba mkhulu kuthiwa kwakunenkosi yasemanzimeleni lamakhosi amanye wathi makhosi ngithule ngithini ngeswe lena lahamba athina amakhosi ngeswe lahamba ingempela aningafuna ukuphathiswa makhosi ngiyaxolisa ngisho ubaba mkhulu ngisahamba ngisalanda iswe leni makhosi elahamba nabeziswe
kuthiwa kwakukhona into noma inkosi phesheya eyayinesibonakaliso njalo ifike umuntu ephethe iqhabango khona induku lapha kithi okwakuthiwa iqhabango afika isikaze le nkosi isikaze ngeqhabango kuyihlalo sithi uyisomuntu musomuntu phakamisa induku kuyihlalo njalo afika isikaze kuyihlalo senkosi kodwa umbuso wakhe uphelile ihlalo nje ubona sitshekile uthi ngisalande iswe leni makhosi ukuba libuyele ezandleni za nithini ngeswe leni amakhosi amabili engingakhumbulayo ngixolise uyise wenkosi esehlalweni yeqadi nenkosi endala yamachuno bake bahamba bayinyangeni yesulu bathi inkosi sisazobuza kuwe ukuthi isikhathi asikakafiki ukuthi iswe lethu libuyele ezandleni zethu yilo leloswe inkosi yayikhuluma ngalo okwagcina sekuthunywe abafundisi ababili uShabanga noMngomezulu wathiwa behambisa endlu enkulu hawu uzamuntu hey khona umuntu ongalungile uthi ngathi kuphuma umlilo lapho uwelena uzokuwa na kusasa mawuhlalela onyazini pasopha ya ithi inkosi yamaNazaretha kule nkonzo kwathiwa ngoze ngihudulwe ngesikhumba kodwa mina ngifuna ukuhlala ngize ngihudulwe ngesikhumba ithi ngihudulwe lemphuphu yesho njalo inyanga yesulu ithi lemphuphu le ingidonse phansi yahlala yathi iminyaka yami yabala yathi sengino 80 noma 86 yathi isiningi leminyaka yathi nginika nina amaNazaretha ningahambe emhlabeni ningafikile kule minyaka nayibonga nini nahamba ningafikile ku ngoba mawunikwe umuntu into uyabonga unayibonga nini yabonga iminyaka uzohamba nini wena cha ngisho kuwe nobuka mina kukhona ingozi ekhona phakathi kwethu ithi iMaNazaretha kade ngihambile ngiye ekhaya labangcwele ngiyosho ukuthi cha sengihlalile manje sengifuna ukuhamba ithi bafike bala ezulwini bathi cha ngeke uhambe wena iswe leli lingakabuyeli ezandleni zabantu yathi ngisazohlala kwahlala kwaze kwavotwa ngemva komvoto yathi hayi sekulungile okulukhuni ke noma kufuneka sibuye sikulungise ngesikhathi senkosi ilanga ngiyaxolisa ngesikhathi senkosi ilanga kwake kwahlala unkosikazi naye wawushembe waqoqobala isihlalo yaphakama inkosikazi awu nawo mama ehlale kwahlala inkosi ilanga ngapha kwahlala umama waqoqobala isihlalo awu bese abantu bezobika kulo mama ukuthi hayi unoshembe unobaba omkhulu impela uye nje yini nina nhlale nibona ungayikho kuthi ngapha ngasenkosini ilanga bathi hayi usemncane ngeke siphathe ingane esikole njengoba namhla besandondoza nje kodwa mncane ingano yeswa uthi mina ngangikhona ongakabi khona umuntu usho kanjani mina kodwa singabe salinda leli alanga lomnqamlajuku kholwa mnqamlajuku ukholwa
kulezi insuku kuke kwakhulunywa ngendoda ehlupha abantu emhlabeni wonke inhliziyo. Kuloko umiwe enhlizweni, inhliziyo yakhohlisa kunakho konke yonakele. Ubani ongayazi wafaka umbuzo uJeremiah wathi ubani ongayazi yona kodwa mina Jehova ngibuye ngiyihlole inhliziyo. Awu ithola utileka ikholwa. Ngenye imini sikuwo umuzi yahlala lenkosikazi iqhoqhobela isihlalo inkosi ithule nje ibuke lenkosikazi ingenandaba na abanye bese ngapha enkosini bebaningi abese ngakulo mama izinto ezitshekile siyayithanda hey uyabona impela hayi yakho sifuna babona hawu ukukhiphela ungale. Hey uyazi nje mina ungitshela impela hawu na ungitshela ikale linda inkonzo yashisa inkonzo yaze yazofika lapha no uyadela hey yahlala lenkosikazi ihleli lapha ehlalweni bese abantu bezoyibika kuyo beba mancane ebese ngasenkosini ilanga kwathi ngezinye insuku yathi inkosi ilanga kufika isikhathi leli demoni eliphakathi kwalo muzi ithi namhlanje liyaphela alihambe kulo muzi. Ngibona wena njalo ngabe ngiyasho ukuthi khona ngapha ngakini lapha yagcinika ngakho yawena ukuthukela lenkosikazi yabheka lenyakatho yaluqoqobala futhi ihlalo le yahlala ekwazi ukufika insuku sahamba emhlabeni salungisa ihlalo sasezulwini kubuye kwahlala enye inkosikazi eyayihleli lapha ngakulo mfulo ongale naye yaqoqobala ehlalweni nibuye kanti ningeno yini iphakama inkosikazi impela yimi uShembe wena siphakathi komuzi wasekuphakameni ithi inkosi ilanga ngaleso sikhathi siphakathi komuzi ithi maNazarethe ithi kukhona ingozi ekhona ithi yayingcono inkokhelo yayikhona ngaphambili ithi kuzinkokhelo enkulu ithi le nkokhelo iphethwe indoda ithi yosinda kule nkokhelo uyodulwa ngesikhumba sahlala sesathula kodwa soyi le nkokhelo kanti iyoqhamuka kanjani kwahlala kwesokala eshowe akusekuhle ehlalweni sasezulwini saqala saqembukana phakathi komuzi wasekuphakameni kwaba khona abasonto endlini yesonto kwaba khona abasonto esigcawini eseduze kwendlu yesonto baphumela abawele ngaphesheya bawelele kulo mama naye wase uShembe lapha kuthiwa uGojwana nimbuye nimkhuze ngasemva oyamazi ubaba uLithula kuyiwa ngaphesheya hey kunoShembe lapha ngaphesheya hey ukutshela imfihlo kanti kuimfihlo ukuba kukhishwa inyanga yezulu phakathi komuzi kwahlala latshonela ilanga eshowe hey mawunga wawungekho ngalesi wena njalo iqala ukubona khona lapha asikubonanga lapha esansi kade sikhona embeka sasigidela phansi egroundini emfuleni wawugida ngapho wena kuhamba kwathi mase kufika insuku ethize inyanga yesulu esikhumbuzweni eJudiya sikade izophuma ize lapha yema ngengoma ka77 Nkosi awu maNazaretha ayi lapho